Nukwezi ko guhangana n'ibiduhanze. Ni mwezi wa kupambana na vitu ambavyo vinapambana na sisi. Mu buzima busanzwe, katika maisha kawaida, abantu barahangana n'ibibazo. Watu wanapambana na shida. Nta mpamvu yo kwicara hasi. Hakuna sababu ya kuketi chini. Urarindiriye ngo ko byikora. Eti unasubiri kwamba vijitengeneze. Ariko ubonye ikibazo kibaye, lakini ukiona shida inatokea, urahangana navyo. Unapambana nayo. Uri mu nzu imvura iri kwirarwa. Ukiwa mnyumba mvua inanyesha. Kabona ibati riragurutse. Unaona linjanja linaruka. Urahangana n'ico kibazo. Unapambana na shida hiyo. Uri serugo mu rugo. Kama wewe ni baba katika nyumba. Kabona utwana tufuye n'inzara. Unaona watoto wanakufa na njaa. Urahangana n'ico kibazo. Unapambana na shida hiyo. Impuzu ziguhezeko. Mavazi kikuishia. Ugasigara ugenda wambaye ibiraka. Unakwenda unavaa vitu vya viraka. Urahangana n'ico kibazo. Unapambana na shida hiyo. Nabonye n'abantu biyahura. Niliona na watu ambao wanajinyonga. Aribo biyahuye. Yeye peke yake kajinyonga. Mwakachazana amaboko agiye kuhangana n'ico kibazo. Lakini analeta mikono anakwenda kugira ngo akureko iyo migozi. Ili aondoe kamba katika shida. Ari nawe yavyiteye. Na yeye ndiye amejisababishia. Ibibazo biba byinshi mwisi. Shida zinakuwa nyingi katika ulimwengu. Na mambo yo kwicara. Hakuna sababu ya kuketi. Urindire bikuneshe. Eti usubiri kwamba vikushinde. Urindire ngo bigutsinde. Eti ukisubiri kwanza vikushinde. Ari ukwezi. Lakini mwezi huu no kwezi ko guhangana n'ibiduhanze. Ni mwezi wa kupambana na vitu ambavyo vinapambana na sisi. Balizo mwicara ati uhanzwe niki. Ambia mwenzako kitu gani kinakushinda ama kiko kinapambana na wewe. Ntabwo duhanzwe na bimwe. Hatuko tunapambanishwa na vitu vimoja. Buri muntu wese afise n'ibimuhanze uko bingana. Kila mtu ana kitu kinapambana naye gisi kilivyo. N'uburemerezi bwavyo. Hata uzito wa hicho kitu. Ariko kandi lakini tena ntabwo uhanzwe n'ikintu kimwe cyonyene. Hupambanishwi na kitu kimoja tu. Uhanzwe na vyinshi. Unapambanishwa na vitu vingi. Ariko niyo ushobora kubiklasa selon ubukuru bwavyo. Lakini wewe ndio unapaswa kuvielewa na kuvijua kutokana na ukuu wa hicho kitu. Urashobora ati iki nico kinini kimanze. Unaweza kusema hiki ni kikubwa mno kinanisumbua. Urashobora kubuhanzwe no kubutafise telefone ya Android. Unaweza kuwa una shida kwamba hauna simu ya Android. Mugabo kafise umudamu wawe ari mu bitaro babuza amahera yo kumusohora ibitaro. Lakini unakuwa na mke wako yuko hospitali umekosa pesa kumtoa hospitali. Nibaza ko ivyo bintu bibiri bitanganya uburemerezi. Nawaza kwamba vitu viwili hivyo havina sawa uzito. Ikiremereye kurusha ikindi ni cyahe. Kinachokuwa kizito kuliko kingine ni cha wapi? Android. Umurwayi. Haleluya. Amen. Hari ibiduhanze bitandukanye. Kuna vitu vinapambana na sisi vitu tofauti. Mbega none muri ico gihe umudamu ari mu bitaro abuza amahera kumusohora hanze. Wakati huyo mke wako yuko hospitali umekosa pesa kumtosha hospitalini. Uchujamu ukavuga ati biraza kuikora no problem. Utalala utasema kwamba vitachitengeneza kuna shida. Ukazindukira kujama. Unaamkia asubuhi unalala. Ukazindukira kujama. Unaamka unalala asubuhi. Haleluya. Amen. Ariko urahangana navyo kugeza bikunze. Lakini unapambana navyo mpaka kieleweke. Ukwezi rero. Huyu mwezi sasa. Na kibazo na kime tuza kwirengagiza. Hakuna tatizo yote tutaivumilia. Ukwezi turaza guhangana n'ibiduhanze byose. Huyu mwezi tutapambana na vitu ambavyo vinapambana na sisi. Kugeza turonse inyishu. Mpaka kieleweke tupate majibu yetu. Bijya bihugu vya Ukraine, Burusiya. Nchi za Ukraine, Urusia. Syria. Israel. Irani, Liban. Bateye amamisile. Wakitupa mabomu. Hariyo izindi misile zigenda guhangana nazo hariya hejuru. Kuna zingine bomu zinakwenda kupambana nazo pale juu angani. Kugira ngo nizirinde zishika hasi. Ili zisije kufika mpaka chini. Haleluya. Amen. Natwe tugira tuhangane n'ivyo biduhanze. Nasi tunataka tupambane na hivyo ambavyo viko vinapambana na sisi. Biza mu kirere turakubita. Vinakuja angani tunapiga. Bije kwisi ngaha turakubita. Vinakuja duniani tunavunja. Bije mu mazi turakubita. Vikikuja kwenye maji tunavunja. Duriye navyo mu ishamba turakubita. Vikikutana navyo polini tunavunja. Umbonera ariho bari. Unaona wapo. Umbonera ariho bari. Wamelala.
bije ngaha ku isi turakubita, vikikuja hapa duniani tunavunja, bije mu kirere turamena, vikikuja angani tunavunja, bije mu mazi turamena, vikipita kwenye maji bije tunavunja, mwishamba turamena, vikipita kwenye mapoli bije tunavunja, kwa muyomba turamena, vikipita kwa mjomba tunavunja, kwa shangazi vikipita turamena, kwa shangazi tunavunja, bije ku mudamu turamena, vikipita kwa mke bije tunavunja, ku mushinga naye turamena, vikipita kwa mume tunavunja, bije ku bana turamena, vikipita kwenye watoto bije tunavunja, ku bavyeyi turamena. vikipita kwenye wazazi tunavunja. Rero ni mugabe, Sasa kuwa makini, mugabe kuwa makini nk'abari ku rugamba. kama watu wa katika vita. Haleluya. Amen. Uno munsi nitwaje muri misa. Leo tukukuja kwenye misa. Misa ya mbere, misa ya kabiri. Oya, hatukukuja kwenye misa ya uno kwanza ya munsi pili. twaje mu rugamba. Leo tumekuja katika vita. Niganza mugenzi ati wipanze. Tikisa mwenzako kumejipanga. Uno munsi urugamba ruza kubera kuri antene y'Imana. Leo vita itakuwa kwenye antene ya Mungu, kwenye connection ya Mungu. Haleluya. Amen. Turaza kusoma majambo atari make. Tutasoma maneno si machache. Abami ba kabiri 10. Wafalme wa pili sura ya 10 gatandatu gushika ku 9. mstari wa 6 hadi 10. 6:10. Turasoma izina rya Yesu. Amen. Yongera kubandikira icyetu bwa kabiri atasangwa muherereye ku ruhande rwanje, mukemera kunyumvira, ni muce amazosi bene shobuja, imitwe yabo muze muyinsanze Yezereli ejo nk'iki gihe. Kandi abo bana b'umwami uko ari 70 bari kumwe n'abashinga naye bo kumurwa, ari bo nyene bari babajejwe. Nuko ico cete kibashikiriye, bafata abo bana b'umwami babica ko ari 70, imitwe yabo bayishira mu bisimbo, bayimurungikira Yezereli. Inuma iraza iramubarira iti barazanye imitwe y'aba bana b'umwami. Aravuga ati ni muyirunde ikirundo, ibirundo bibiri kw'irembo, iharare gushitsejo. Bukeye mu gitondo arasohoka, arahagarara abarira abantu bose ati mweho naco muriko, jeho niko nagararije databuja ndamwica, ariko aba bose bahumbikiranijwe nabande. Kuvayo 22:18. Kutoka 22:18. Ni gitabo kikurikira itanguriro. Ni kitabu kinafuata Mwanzo. Turasoma izina rya Yesu. Umurozikazi ntimuze mumureke ngo abeho. Uyu yari umwami Yehu. Huyu alikuwa ni mfalme Yehu. Yehu yaje kuba umwami. Yehu alikuja kuwa mfalme ataragiteze. Alikuwa hajatarajia hayo. Umunsi umwe Elisa ari kumwe n'abavugishwa. Siku moja Elisha yuko pamoja na wanabii. Acarabamo amuvugisha umwe umusore muri bo. Pakatoka ndani kijana ambaye ni nabii. Arabamo umusore acamubwira ati ingo ndagutume. Akaambiwa kijana njoni kutume. Ati akira ya mavuta. Chukua mafuta haya. Ugende muri zangabo ziri haja. Nenda katika majeshi wako pale. Ucurabamwo uwitwa Yehu. Uangalie yule ambaye anaitwa Yehu. Ucumuhezagira umusiga ko mavuta. Umubariki na umupake mafuta kichwani. Awe mfalme. Hama mugabo ucuhunga. Lakini ukimbie. Nibagukorera ikibi. Wasikutendea kibaya. Wa musore aragenda. Yule kijana kaenda. Abikora nk'uko yabibwiwe. Akafanya gisi alivyoamrishwa. Amaze kubikora. Alipofanya hivyo. Yehu aza kuba umwami. Yehu akakuja kuwa mfalme. Wibuke ko Yehu yaje kuba umwami. Kumbuka kwamba Yehu amekuja kuwa mfalme. Yarabaye umwami yitwa Ahabu. Palitokea kwanza mfalme anaitwa Ahabu. Ahabu yari umwami w'inkozi y'ikibi. Ahabu alikuwa mfalme mbaya. Benshi muramuzi. Wengi mnamfahamu. Mumwibukira kuki? Mnamkumbukia kwa nini? Kwa lipi? Igiki yakoze? Nini alifanya? Ingene yishe ya Naboti. Jinsi alimemuua Naboti. Abitewe nande? Anasababishwa na nani? Abitewe nande? Na nani? Abitewe n'umugore we yitwa Yezebeli. Anasababishwa na mke wake anaitwa Yezebeli. Yezebeli yabaye umugore mubi cyane mu gitabo cha Bibiliya. Yezebeli alikuwa mke mbaya sana katika Biblia. Nta muntu numva ndumva ayita umwana wiwe Yezebeli. Hakuna mtu ambaye nimesikia anaita mwanae Yezebeli. Yezebeli yari umwana w'umwami wi Sidoni. Maana Yezebeli alikuwa ni mtoto wa Sidoni. Yezebeli yari umwana w'umwami wi Sidoni. Yezebeli alikuwa mtoto wa mfalme wa Sidoni. Maze aba umukobwa akawa binti w'inkozi y'ikibi. Akakuwa binti mbaya mtenda maovu. Ahabu Ahabu yari
umunyapolitike, yari umwami, alikuwa ni mtu wa siasa, ni mfalme. yagomba kwifatanya n'igihugu cy'i Sidoni. Alikuwa anataka ajijumlishe katika nchi ya Sidoni. Acabona ati kugira ngo agire nguvu, ili awe na nguvu, arakwiye kurongora umukobwa w'umwami, inabidi amuoe mke wa mfalme. Acarabikora, akafanya hivyo kugira ngo abe umunyembaraga, ili awe mwenye nguvu. wa mukobwa nawe, yule binti naye, yari umuntu w'inkozi y'ikibi ya danje, alikuwa mtu mbaya, mtenda maovu. yabaye mu myaka 842 Yesu ataravuka, 842 kwisa karande, kabla Yesu hajazaliwa. igihe Yesu ataravuka, Yezebeli alikuwa mwanamke mbaya sana. Yezebeli yari umugore mubi cyane. Hata sijawahi sikia mtu alimuita mtoto wake jina ya Yezebeli. Sindiga numva umuntu yise umwana wiwe ngo Yezebeli. Yezebeli yakoze bibi. Yezebeli amefanya mabaya. Uribuka na cha gihe, kumbuka na wakati yule, na cha gihe cha Elia, na wakati wa Elia, nabii Elia, aho yica ibicegu vya Yezebeli nyene, wakati wote ameua wale manabii wa kishetani wa Yezebeli 850 wisa sekanti. maze Yehu amaze kugenda, amaze kuba umwami, Yehu alipokuwa mfalme, Elia yari yaravuze, Elia alikuwa amesema, yaravugishijwe kuri Ahabu, alitabiri kwa Ahabu kugiye ciwe, aravuga ati Ahabu, kubera ukoze ibi, akatabiri wakati wa Ahabu, akamwambia kwa sababu unatenda haya, ko wishe Naboti, kwa kuwa umemuua Naboti, amaraso ya Naboti yafyetewe n'imbwa, mahali damu ya Naboti imelambiwa na mbwa, ina amaraso yawe azofyeterwa ndipo n'imbwa. na wewe damu yako italambiwa na mbwa. Muracavyibuka cagiye aja ku rugamba, kumbuka wakati alipoenda katika vita, bakacamurasirayo, wakampiga wakamuua kule, akakufa. Elia yanamaza kuvugisha, Elia ametabiri ko Yezebeli nawe, kwamba Yezebeli naye urupfu rwiwe azoribwa n'imbwa, kifo chake atakuliwa na mbwa. Yezebeli bagiye kumuhamba, Yezebeli walikwenda kumzika, basanze igikankara gusa umenga n'utuguru, walikuta ni mifupa tu agatwe gusa umenga n'utuguru, yarariwe n'imbwa, amekuliwa na mbwa. ariko reka mvuge kuri Yehu, lakini acha nizungumuze kwa Yehu nuko yari yavyumvise Elia abivugisha, kama gisa amesikia Elia anatabiri, acaravuga ati, akasema ko ngiye ku butegetsi, kwa kuwa mimi ninakwenda kuwa mfalme. Elia yari yavugishijwe ati, Elia alikuwa alitabiri hivi, munzu ya Ahabu, katika nyumba ya Ahabu nianze asigare n'uwa kirazira, pasibaki hata mtu mmoja, nianze asigare n'umuntu n'umwe, pasibaki hata mtu mmoja. Kwa nini? Yezebeli yari umurozi, Yezebeli alikuwa mchawi, yari umurozi kazi, alikuwa mchawi wa kike, yakoresha mareba, alikuwa anatumikisha uchawi kandi mu rwego rwo hejuru, na uchawi wa juu kabisa. Yehu acha akora ico Elia yari yaravugishije, akatimiza kile ambacho nabii Elia amesema, ametabiri. Ahabu yari yarakoze ibibi, alitenda maovu, mugabo yari yaravyaye, lakini alikuwa na kizazi, alikuwa na watoto, yari yaravyaye abana 70, alikuwa alizaa watoto 70. nimba yarafise abana 70, kama alikuwa na watoto 70, yasigura ko yari yarakwiragije ikibi, ilikuwa inamaanisha kwamba alisambaza kibaya kandi iyo babaho, nao watoto wangaliishi, ikibi cyari gukwiragira muri Israeli hose, kibaya kama maovu yangetembea Israeli pote. Ahabu yari yaragerageje gutega amamine, alikuwa amejaribu kutia mabomu, amabombe yandi ya mamine, mabomu hivyo. ayo mamine yiwe yari ayahe? Ayo mabomu yake ilikuwa ya abo bana yari yagwi, walikuwa ni watoto hao, walikuwa wamewazaa abana 70, watoto 70, basenga Bayali, wanaomba Bayali, basenga Ashera, wanaomba Ashera, abarozi nka nyina, wachawi kama mamao. niko bakora, ndogisi wanavyofanya, niko bakora, ndogisi wanavyotumika, niko bakora, ndogisi wanavyotumika. Yehu amaze kuba umwami, Yehu alipokuwa mfalme, acabwira abashinga naye batwara uburere, akaambia wazee ambao wanaongoza mitaa, ati ejo nk'aya mangu, kesho kama asubuhi, mbona imitwe y'abana ba Ahabu, nione vichwa vya watoto wa Ahabu na Yezebeli, imitwe
imitwe ejo nk'ayama. Ni kuone asubuhi mapema vichwa vyao. Barafata imitwe babashinga nahe. Wale wazee bacha baratuma ko babana. Wakaitisha wale watoto wa Ahabu. Na uzingene babashoboye kubalokaliza bose ntihagire n'umwe bacika. Hakuna mtu anajua gisi waliwakusanya wote mpaka kuna mmoja amebakia. Nibaza ntiyabuze n'uwishwa atarimwo yivugisha ati je ni umwana w'umwami je. Labda hapakosi mwenye alijitia kwamba ujuaje eti mimi ni mtoto wa mfalme mpaka kakufa. Abantu biyemera ibitari ivyo. Kuna watu wanajiamini kwa vitu ambavyo si vya kweli. Waje wese umutwe kapu. Yanakuja kichwa chini. Ngo abishize mu bisimbo. Ngo wakatia kwenye kitunga. Bazanye ibikapo ibisimbo vy'imitwe. Wakaleta vikapo vya vichwa. Ibitwe bitandukanye 70. Vichwa tofauti 70. Babizana mu magapo. Wakaleta kwenye vitunga. Babizanira Yehu. Wakaletea Yehu. Bukeye bariko baragenda. Asubuhi wako wanaenda. Abandi bantu 42 bava mu bwami bw'Abayuda. Wengine watu 40 wanatoka katika ufalme wa Yahudi. Bashigikiranye na Ahabu. Walikuwa wanashirikiana na Ahabu. Nabo nyine babaje ati mwe murabahe. Nao walipouliza unyini wa wapi? Ati turabibwami. Sisi ni watu wa kwenye ufalme. Yeye wakati mitwe nabo nyene. Na yeye wakasema kata vichwa. Wakawawia hapo. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Iki kitabu cha kuvayo 22:18. Hiki kitabu cha Kutoka 22:18. Nuzure kumurozi kazi ngwabeho. Usimwache mchawi wa kike aishi. Mwisraeli akera babica umubiri bakica umubiri. Agano la kale walikuwa wanaua mwili. Ariko muri iki gihe dukora mu mwemu. Lakini agano jipya tunatumika kiroho. Yehu yarashoboye kulokaliza kurondera ahantu hose hari amamine yo mu buryo bw'umubiri. Yehu alijaribu kutafuta mali pote kuna mabomu ya uchawi aina kimwili. Yehu yaragerageje kurondera ahantu hose ho kwadukira amarozi. Yehu amejaribu kutafuta mahali pote panaweza kutokezea kwa uchawi. Ahantu hose amarozi ya Yezebeli yote. Mahali pote uchawi wa Yezebeli unaweza kupita. Kuko na handi hambere yociye atari mu bana biwe. Maana hakuna nafasi nyingine pa kwanza angepitia bila watoto wake. Muri ibi bihe turimwo. Katika nyakati tulizo. Ashobora kuinstall ibintu ngaha. Anaweza kuinstall vitu hapa. Akainstall ibindi ahandi. Anainstall vingine kule. Akainstall ibindi ahandi. Anainstall vingine kule. Akainstall ibindi ahandi. Anainstall vingine kule. Wokichara. Wetu na keti. Utazi. Bila kujua. Ibiko biragenda. Vitu gisi vinaendeka. Dosia wakazoirondera. Dosia yako wanaitafuta. Akaibura. Wanaikosa. Ukagiriza planto. Unasemea uongo planto. Ukagiriza naka. Unasemea uongo fulani. Ugasanga mahera yaratakaye. Unakuta pesa imepotea. Ukagiriza naka. Unasemea uongo. Nivyo turaza kubimena mu izina rya Yesu. Na hivyo tutavivunja kwa jina la Yesu. Ahantu hose arama mine y'abarozi. Mahali pote kuna mabomu ya kichawi. Sasa kwiburukira amarozi. Mahali pote panaweza kuzukia machawi. Turaza kuhaturira mu izina rya Yesu. Tutakwenda kukemea kwa jina la Yesu tupaunguze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ugasanga umugabo arasamba aragwera rendi gushika Dimanche. Baba ni mzinifu kuanzia siku ya kwanza hadi Dimanche. Ugasanga umugore arasamba aragwera kwa kanga yogeza kwa kanga. Unakuta mama anazini kuanzia siku ya ngapi karondera bikanga. Unatafuta vinakataa. Karondera abandi baronderera. Unatafutia mali wengine wanatafutia. Ejo twarumvise naye turi kumwe na madamu. Jana tumesikia ushuhuda nikiwa pamoja na mke wangu. Uyu mugabo yagiye kurondera umuhabara. Ya baba ameenda kutafuta hawara. Abafisa bahabara bashirika uko hejuru. Wale ambao wana wahawala waweke mikono juu. Abafisa bahabara bashirika uko hejuru. Wale ambao kuna wahawala waweke mikono juu. Nyamugabo yarafise umuhabara. Ule baba alikuwa na hawala. Hama umunsi umwe siku moja umugore navyo yarazi. Mama kwa najua. Umunsi umwe umuhabara we aramubwira ati no munsi ngoma njyame ichi wacu. Siku moja hawala akamwambia leo nataka nilale katika staili zetu za kwetu. Iki wacu. Staili zetu. Nkuko wacha wibaza ati nimba ari umukongomani agira jame igikongomani. Labda kama ukiwaza kama ni mkongomani anataka lalia kikongomani. Nimba ari umuhanza ukavuga atagira jame igihanza. Kama ni murundi muhanza anataka lalia kihanza. Nimba ari umuhondogo atagira jame igihondogo. Kama ni muhondogo anataka lalia muhondogo. Nimba ari umunyakayanza atagira jame ikinyakayanza. Kama ni mtu wa Kayanza anataka lala kikayanza. Akajengira njyame iki wacu. Akasema mimi nataka nilale cha kwetu. Mugambye ati zo singorane. Mwanaume akamwambia hakuna shida. Ati mukanya jamye.
kwa muda mfupi analala. Ahindukiye gutya, Alipogeuka hivi asanga wa mudamu akakuta ule mama yajamishije umutwe hasi, ametia kichwa chini, amaguru hejuru, miguu juu, adafashe no kukibambazi, bila kukamata kwenye kibambazi. asinziriye aryamye, anasinzia mwijoro usiku ajyanye kunyene nk'urudome I, amelala kama vile herufu I. Umugabo arugura umuryango muri iryo joro arahunga. Baba akafungua mlango akakimbia. Nimba yabesha umugore ko yaraye ku kazi sinzi, kama alidanganya mke amelala kazini, atashika bibwira umugore ati nukuri, akaambia mke wake kwa kweli nihanye, mimi ninatubu mama. Niganza muganza watu tugomba kwihana hageze mu bihe nk'ivyo. Sikisa baba, mwambie utakuja kutubu wakati mgumu kama huu. Mwambie ati nimba ufise umuhabara vyihane hakiri kare. Mwambie kama unahawara acha mapema, tubu. Agenda hitana umugore we bukeye, urumva agenda mwijoro abibwira umugore, akaenda kupitua mke wake, akaenda kumwambia mke wake. Mugatondo bagenda n'umugore aho kuri uwo muhabara. Hasubuhi mke wake wakaenda na mke wake kwenye habara, barugurura, wakafungua. Binjiye, walipoingia basanga kijamye kwa kundi nyene, wakakuta ngala nalala vile vile. Kugeza uno munsi ntarasubira kurondera umuhabara, paka hii leo hajaongeza tena kuingia kwenye hao. Yajigaza mgenza ati nimba mufise muhewe. Tikisa mwenzao eti kama unaye muache. Ngo nureke ngo murozi kazi ngwabeho, eti usimuache mche wa kike aishi. Yehu yaratemye imitwe ahantu hose abona ko alikata vichwa mahali pote ambavyo anaona kwamba vinaweza vikaijibuka. Ahantu hose wiketse, mahali pote umekuwa na wasiwasi, urashobora gukata ijya mitwe mu buryo bw'imwezi, unaweza kukata vile vichwa aina ya kiroho. Barabikoze wa mukobwa mwasambana, wamevifanya kwa ule binti mlikuwa mnazini naye. Barabikoze wa muhungu mwasambana, wamevifanya kwa ule kijana mlikuwa mnazini naye. Barabikoze rwa rugo wigeze kubamwo, wamevifanya kwa ile ndoa uliwahi kuishi ndani. Barabikoze muri quartier wabamwo, wamevifanya kwenye quartier mtani ulikuwa unaishi. Barabikoze muri ya hoteli wararamo, wamevifanya kule hoteli ambayo umelala. Barabikoze muri ya restaurant wajamwo, wamevifanya wakati mwa ile restaurant kwa kule. Barabikoze wa undi mwaramukanya, wamevitenda kwa ile ambao umesalimiana. Barabikoze hahandi muri ya bisi, wamevifanya kwa ile basi. Ariko uyu munsi, lakini leo turabica umutwe mu izina rya Yesu, tutavikata ficho kwa jina la Yesu. Amen. Urakora ukagerageza gutera imbere bikanga, unatumika kwa bidii na juhudi lakini kusonga mbele la. Uriga kugerageza uronka amanota bikanga, unasoma kujaribu kusoma lakini kupata points vinashindikana. Ufungura neza kugira ngo uronke amagara meza bikanga, unakula vizuri lakini kusema upate afya njema vinakataa. Urambara neza kugira ngo uberwe bikanga, unavaa vizuri lakini kusema upendeze lakini vinakataa. Ariko uyu munsi, lakini leo icyabiteye kila kimesababisha turaza kugica umutwe mu izina rya Yesu, tutakwenda kukikata kichwa kwa jina la Yesu. Nusubire kandi kurira, usiongeze tena kulia, nusubire kandi kwifata neza, usiongeze tena kujikamata vizuri, nurekure, usiachilie. kamba rurashushe, vita ni vikali. Haleluya. Amen. Umuntu aguye mu mazi yari mu bwato, mtu akianguka kwenye maji alikuwa kwenye nubwo atarazi koga, hata kama hajui kukoga, anagerageza gukubita amaboko, anapambana na piga mikono. Ngo kweli ni kweli. Siniweza ko yokwireka akacayifata neza ati napfuye kama. Siwezi kwamba atajikamata vizuri kwenye maji eti nimekufa. Uyu mwanya ni umwanya wo guhangana, uyu muda ni muda wa kupambana, ni ugamba, ni vita. Yewe yavuze ati liwaliwa, Yewe alisema liwe, ikiba kibe kiwepo. Ila ngwiti yo mitwe yose se, nataka nikate vichwa vyote 70 nindi 42 na zingine 42, kugira ngo abandanye ameze neza, ili aendelee kiwa salama. Haleluya. Amen. Ubuzima bw'imwemu, maisha ya kiroho, twari dushoboye kwicara hasi tukarira, tulikuwa tunaweza kuketi chini na tulie, kuifuza gushika kuri iki, lakini kwa sababu unatarajia kufikia kwenye malengo haya, unaona bikujanye kuri ibi, lakini unaona vinakata kuru. Na bundi buhinga dufise, hakuna wengine ujasiri tunao ataru gusenga, bila sio kuomba. Ndio maraso ya Yesu, kwa ajili ya damu ya Kristo Yesu tuna ushindi. Ebaye ubasha, na wapa mamlaka ya kukanyaga na inge na kunesha na kushinda ubukozi bwose, mamlaka yote ya ule mwovu. Amen. Ugira udusengesho twa 2 minutes, unakuwa na maombi ya dakika 2, unapita tu. Undi yakinze ijoro, mwingine ameuanga usiku kuchwa. Haindi gero gusenga udasenga, kuna wakati hata kuomba uombi, indwi gashobora gwera utakoze igifungo,
iyi ndwi yose yaheze atagize igifungo? Ntugire isoni yo kuvuga. Nani wiki hii imeisha bila kufanya kifungo? Usisikii haya. Pole sana. More cyane. Reka mpindure. Ninde iyi ndwi yaragize igifungo muri iyi ndwi duhere? Nani alifanya kifungo katika wiki hii? Aweke mkono. Ariko bo, lakini wao ndwi yohera batisonzeshe. Hakuna wiki inaisha bila kufunga. Niba kwisonzeshereje tena nafungia wewe. Ibuka cyagiye bisonzesha kugira ngo bice Paulo. Kumbuka wakati walifunga ili wamuue Paulo. Ikibi barachisonzeshereza. Kibaya wao wanakifungia. Ariko ujya gatatu ku munsi. Lakini unakula mara 3 kwa siku. Kwezi kugahera ujya. Mwezi unaishi unakula. Hageze umwanya w'amasengesho. Kifika muda wa maombi. Usenga iminota 5. Unaomba dakika 5. Usenze minota 10 ugenda uragara tu munsi nasenze. Ukiomba dakika 10 unaenda unavimba eti leo nimeomba. Ugamba rurashushe. Vita ni vikali. Urashushe kuruta kubyiyumvira. Vita ni vikali kuliko gisi unawaza. Urajama kandi bo ntabwo bajyanye. Kuna lala lakini wao hawalali. Ugezamu kuvaya avuga ngo numureke ngobeho. Mpaka katika kitabu cha Kutoka kinasema kwamba mchawi usimwache aishi. Bisigura ko kuye guhangana nawe. Inabidi kwa inamaanisha kwamba pambana naye. Ntabwo duhangana ku majambo. Hatupambani kwa maneno. Ntabwo duhangana ku bifunsi. Hatupambani kwa ngumi. Duhangana ku masenga. Tunapambana kwa maombi. Amen. Ni bintu bibiri gusa bizagushoboza. Ni vitu viwili vitakuwezesha. Kusenga. Kuomba. Na gukurikiza iby'Imana igomba. Na kufuatisha yale Mungu anataka. Igihe cyose usenga utari mu murongo w'Imana. Maana wakati wote unaomba bila kwenye mstari wa Mungu. Utari kuraja mu murongo wo. Unakuna haupiti kwenye mstari. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ariko igihe cyose uzosenga uhagaze ku murongo w'Imana. Lakini wakati wote utaomba ukiwa umesimama imara kwenye mstari wa Mungu. Insinzi uzoba uyifise. Ushindi ni kashi utakuwa nao. Yesu aduheza. Yesu atubariki. Hari ahantu wikeka naho utikeka. Kuna mahali unakuwa na wasiwasi na mahali una wasiwasi. Hari bibanza uzi n'ivyo utazi. Kuna nafasi unajua na zingine hujui. No mu mubiri wawe birahari. Hata katika mwili wako viko. Nibirashika ukaja kwa muganga bakarondera ingwara bakayibura. Havijafika unaenda hospitali wanakosa magonjwa. Nibirashika kwa muganga bakabona ingwara mugabo bakayivura bikanga. Haujafika wakati hospitali wanapata magonjwa lakini wanatibu inakataa. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. No muri wewe birimo. Hata ndani yako vimo. No mu bana bawe birimo. Na watoto wako vimo. No mu bubakaniye birimo. Na ule mwana wako birimo. Na mahali fulani vimo. Tugira tumenagure. Tunataka tuvunje. Tumitwa marozi yose. Tukate vichwa vya wachawi wote. Kura ibintu byose abadaimoni bashizeho. Tuondoe kila kitu wachawi wametia. Kandi indwi tugiye. Tena wiki tunakwenda kuingia. Nubure kwisonzesha. Usikose kufunga. Kuko urugamba rurashuka. Maana vita ni vikali. Mugabo bobo. Lakini wao amajoro yose. Usiku wote. Ariko barakora. Wako wanatumika. Imirango yose. Mchana wote. Barakora. Wako wanatumika. Kandi bagakurikiza amategeko ga. Na wanafuatisha amri kabisa. Arababwirwa kutambara ibirato bakavyubahiriza. Wale ambao wanaambiwa sivae viatu wanaheshimu. Ariko wewe lakini wewe jambo jima ni kuuza kunywa kayoga. Neno la Mungu linakukataza kunywa pombe. Unywa zibiri mbere wanashaka. Unakunywa mbili ukitaka. Jambo jima ni kuuza kubesha. Neno la Mungu linakukataza kusema uongo. Nono musi wabesha. Na leo umesema uongo. Jambo jima ni kuuza. Hivyo ni kuuza ni hivyo ukora. Yale ambayo neno la Mungu linakukataza ndio unatumika. Sasa urahangana no ukurikiza ibya shefu wiwe. Sasa wewe unapambana na mtu ambaye anafuatisha amri ya kiongozi wake. Turi ku rugamba. Tuko katika vita. Wewe komanda yavuze ati haguruka tuje ku rugamba. Kamanda alikwambia simama tuende kwenye vita. Wewe uricaye. Wewe umeketi. Nabo komanda wao yabwiye ati haguruka tuje ku rugamba. Na wewe kamanda aliwaambia simama tuende kwenye vita. None ubona gute? Unaona sasa? Ubona utavutsindwa. Sio kwamba utashindwa. Subira ku musitari. Rudia kwenye orodha. Subira ku murongo. Rudia kwenye mstari wa Mungu. Nuweza kuja ku murongo. Ukirudia kwenye mstari wa Mungu. Tuje dutera mabombe. Alafu tupige mabombe. Amenagura. Avunje. Installation zose aho bazishize. Installation zote mahali wameziweka. Aho twikeka na tutikeka. Mahali ambapo tunaona kwamba aho tuzi na tutazi. Mahali tunajua na pale tusipojua. Yagira umuntu ubwira nabi. Pasikuwa mtu tambia vibaya. Ugamba rwacu ni rw'imwemu. Vita yetu ni ya kiroho. Duhangana mu buryo bw'imwemu. Tunapambana aina ya kiroho. Kandi turabanesha. Na tena tunawashinda. Nimba rero hari ico wiyagiriza imbere y'Imana. Kama kuna kitu ambacho unajishtumu mbele za Mungu. Haguruka dusenge dusaba imbabazi bwa mbere. Simama tuombe tukiomba rehema mara kwanza. Kandi wiyanire kureka. Na utubu kwa kuacha. Wiyanire kureka. Utubu kwa kuacha. Wiyanire kureka. Utubu kwa kuacha. Amache tuinjira mu rugamba. Alafu tuingie katika vita.